Reka amakuru yacu tuyakomereza hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ubugenzacyaha bwataye muri yombi abagabo batatu bakurikiranwe icyaha cyo gutangaza amakuru y'ibihuha. Umugabo wa mbere bamwita Barafinda, uwa kabiri bamwita Mazimaka Patrick, uwa gatatu bamwita Nkiramihigo Japhet. Bano bagabo bakurikiranweho gutangaza amakuru y'ibihuha ashobora guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda. Babinyujije ku miyoboro yabo itandukanye ya YouTube. Abaregwa bafungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kimironko, Kicukiro, Kimihurura mu gihe iperereza riri gukorwa ku byaha bakoze byo gutangaza amakuru y'ibihuha. RIB irongera kuburira abantu bose kwirinda gukoresha imbuga nkoranyambaga mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Kayumbu, ubugenzacyaha bwataye muri yombi umugore akurikiranwe icyaha cyo kwica umugabo wiwe amuteraguye ibyuma mu mutwe. Yuko abaturage bahaye amakuru itangazamakuru bavuze ko umuryango wari usanzwe ubanyeho mu makimbirane ashingiye ku businzi. Ubwo umugore yajyaga mu kabari agataha saa sita z'ijoro, umugabo akajya kwihiringa akazana ibyo kurya agatekera abana, ndetse umugabo yavuga uyu mugore akamukubita akamugira nk'ingoma y'abaporoso. Uyu mugabo yagerageje kujya kurega ku rwego rwo hasi, ndavuga ku rwego rw'umudugudu, arinda agera ku kagari, bagera mu bunzi barabunga, ndetse ibi byanga gukemuka, ndetse baza kwiyunga barongera barasubirana. None uyu mugore yakoze ikosa rikomeye cyane, yishe umugabo wiwe amuteraguye ibyuma ndetse anamwica urupfu rubi cyane. Uyu mugore agerageza kwirukanka ariko yafashwe n'ubugenzacyaha bwamutaye muri yombi. Iyi ni incamake y'amakuru. Niba aribwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda yizewe. Reka amakuru yacu tuyahere hano ku bugenzacyaha RIB. Ubugenzacyaha RIB bwataye muri yombi abagabo batatu bakurikiranwe icyaha cyo gutangaza amakuru y'ibihuha ashobora guhahamura abaturage ndetse agateza akavuyo mu baturage. Abafunzwe harimo harimo Mazimaka Patrick, Nkiramihigo Japhet. Bakurikiranweho gutangaza amakuru y'ibihuha ashobora guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda. Ibi babitangaje ku miyoboro yabo itandukanye ya YouTube. Abaregwa bafungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kimironko, Kicukiro na Kimihurura mu gihe iperereza ririmo gukorwa. RIB irongera kuburira abantu bose kwirinda gukoresha imbuga nkoranyambaga mu buryo bunyuranyije n'amategeko, kandi itazigera yihanganira abakora bino bintu cyangwa abakora amakuru atari meza bakayanyuza ku mbuga nkoranyambaga zabo. RIB rero iri maso abakora ibikorwa nk'ibi ngibi bakabinyuza ku mbuga nkoranyambaga, gusa ibyo bakoze ntabwo byigize bitangazwa n'urwego rw'ubugenzacyaha. RIB buri gukora iperereza, ariko ibi byaha nibibahama baraza kubitangaza ku mugaragaro na bano bahite bakatirwa urubakwiriye. Bakontenti kereta iri tangazo mube muryumva, ba YouTube iri tangazo muryumve. Umuntu wese uzagerageza gukora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, ibikorwa byo guhungabanya umutekano w'igihugu, ibikorwa byo kwamamaza amakuru cyangwa amakuru y'ibinyoma, wese azafatwa atabwe muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha RIB. Reka amakuru yacu tuyerekeze mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Kayumbu. Mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Kayumbu, ubugenzacyaha RIB bwataye muri yombi umugore akurikiranwe icyaha cyo kwica umugabo wiwe amwishe urupfu rubi cyane, ubwo uyu mugabo yishwe nabi ateraguwe ibyuma. Rero uyu mugore yagerageje kwirukanka, ubugenzacyaha buramufata buhita bumuta muri yombi. Abaturage batanze amakuru bavuga yuko uyu muryango wari usanzwe ubanyeho mu makimbirane ashingiye ku businzi. Ubusinzi ariko bw'umugore. Umugore yajyaga mu kabari mu masaha ya mu gitondo agataha saa sita z'ijoro, ubwo umugabo yajyaga kwihiringa agashaka amafaranga akaza agatekera abana bakarya, yavuga umugore agakubita. Uyu mugabo yagerageje kurega umugore wiwe mu nzego z'ubuyobozi,
bamwohereza ku mudugudu ararega, bamwohereza ku kagari ararega, bajya mu bunzi, abunzi barabunga, barongera barasubirana, ariko kugeza izi saha uyu mugore yiyiciye umugabo amuteye ibyuma. Ubugenzacyaha RIB rero bwataye muri yombi uyu mugore. Ubugenzacyaha RIB buvuga yuko butazihanganira abantu bose bakora ibyaha, niyo mpamvu ubugenzacyaha RIB bwashyizweho kugira ngo bujye bukumira ibyaha bitaraba, bunahane abakoze ibyaha nk'ibi ngibi. Umuvugizi wa RIB mu gihugu cy'u Rwanda Murangire Thierry abihamya avuga yuko impamvu bano batabwa muri yombi bakanahanwa bakoresha inkoranyambaga nabi ni ukugira ngo n'abandi babibonereho bakunze gukoresha inkoranyambaga nabi bivuze ngo bazireke hakiri kare kugira ngo batazahanwa, ndetse n'abangaba bagerageza kwica bagenzi babo nabo bazajya bafatwa, bahanwe, bahanishwe igifungo. Hari itegeko rihana abakoze ibyaha nk'ibi ngibi, gusa iri tegeko ntabwo ryigize ryandikwa, nanjye ntago nigize ndisoma. Reka amakuru yacu tuyakomereze mu gihugu cy'u Rwanda.